is Leah Lara Channel. Vandaag gaan ons kleppen maken. Ons mag ook. Eerst wat ons het is een klein pakje. Dan kom ons pak alles uit. De eerste is hierdie slime. En dan een klein bakje. Ik wil dus echt twee. Kijk, hier zo is zand. En dan is ons verf. En dan het ons klein blaadjies. En ons het 'n kwas. So, daar is een blaadjie. En ons het 'n kwas. En nou moet ons begin. Eers hierdie witte oopmaak, nee mama. Kijk, dat maak het oop. Nee, ek wil eers lees. Oh, hierdie ding het dit baie lig uitgepop. Wag, ek wil eers kyk. Maar ons moet mos op die bordjie maak. Nee? Moet ons. Mama? Ja. Oké, ek gaan 'n klein klipjie maak. So. Mama, gaan ek doen? Nee, ons moet eers hierdie balletjie vat. En dan plat druk, maar dis al die chunks wat ek julle nou plat druk, soos dit. En dan plak hier so ons chum. Nu druk ons hem so in. En dan druk ons hom in. En dan die tweede ene gaan ons hom uithou en dan gaan ons verf. So dis hoe dit nou lyk. Dan gaan ons hom in die son gaan sit. Maar ons moet eers allemaal doen. Kom ons doen allemaal en dan gaan ons. Dan sit so boven ons kops. En kijk, so. Ons rol mogelijk. Lara, jij moet hom dat kan groter as staan wees. Kijk, ons het hierdie kit by Crazy Store gekoop. Ja. En die belangrikste ding is ons moet na die tyd opruim. En ons gaan nou saam met julle dit in die son gaan sit. Nog net een blaadjie indruk en dan. En ek wil nog dit doen. Oké, kom saam met my, dan gaan ons dit gaan lees. Wag ja. Moet ek hou? Nee, dankie. Ek gaan nog een detail by deens. Ek gaan hom so vat. En ek so. Julle kyk vir Mickey. Sy wiggly woggly op die grond.